Good morning. Ngasigi video haipata yengminarase ningthokaba numit ko. Ningthokaba numit ado dress se akoina setkadaba machu se ningthokaba numit se angubu machu ga kaigumba adumaina setpiyo ko. Setagi oina daily gi oina card ahum ko. Card ahum se gyanta de en harpa yaubado kem nate ko haidi just numit sigi oina aina 1 se consider 2 se consider na traga 3 se consider habaneba haidi me the belong to deba haidi kai haini haidi si sina 1 sina nangine 2 sina nangine haba kaisu leiteba aina apamba duneba ngasi gena si card se consider na traga si card se consider na traga si se consider haibaduneba kemta confuse because da haidi ahum se dagi ina apamba randomly hai tare ko heta khan baneba randomly haraga yam ka na keno to na tabi to ko just ngasi de ahum khan ngasi de ani shuba se khan ge na traga ngasi de ahamba se khan ge kaina mai to ro ko aduni ko haidi tongan ba kaisu ko haidi ai gi oina di haidi 1 oigadamni ai gi oina di 2 oigadamni kaina dumaina kaisu leite ko ai gi apamba ni ko ai gi manung dagi tholok de wakhan ngasi di 1 pa me ngasi di 2 pa me na traga ngasi di 3 pa me kaina haiba dumaina ni ko do ahan bakhan bangai ko aham bakhan bangai silere ani subakhan bangai na silere om subakhan bangai na silere ko aham base ko hadi ke noma tawge kain khalli ko ngasi se karai num chat ke kaina ga ado chat ke tawge kain khalli ba poto hadi tawbiyon hai ko sigi ona di tawbiba hadi akai ba kemta leite ko hadi aina thabak ama hoge ngasi dagi start tawge ngasi se ngasi dagi nahan dagi kuina khalla lekpane ngasi de ta hawrage kain khallaga leiba leraga di haubiyo anoba hauba kai ba kemta leite ko ani subase o kadang nungaitana phamaga le ko ngaside nungaitana phamaga leise haidi keno tawbiyo khanbi gano haidi ko nungaitaba aina sudum hai ko hadi nungaitaba wakhan gumba kai gumba leragati ko hadi release to honba hai tara ko isha se dagi release to honba hai ragati ko negative thoughts negative emotions kari kra gumba mayam se isha dagi release to honba hai batam tammo basi o tara gadi ko hadi problem se phana lakadaba leraga su ko hadi physical problem phanam leraga su hadi aigi wakhan sina ko hadi tangkhai ma hena ding ngak thokpa ngamgani ba aduduna kamai to gada ge hadi adumaina negative thoughts ni ko negative emotions kumba lakpa matam sida ko always try to release ko hadi release to kamai to hongada ge kana haraga di kemta kino tawgono ba hadi afaba thoughts khanbi ba hai tara ko afaba thoughts khanbi ba lere aduga khwaidagi phaba haraga meditation ko meditation minute 10 minute 30 khatang tawrami shalaga phama tamda always ko kamai to gada ge da akoina sor honjan ma tam sida ko aina sor honjali khudingi hadi afaba nga to honjale na wakhan jida khanbi ba ko aduga hadi exhale to ma tam sida hadi sor hondok ma tam sida ko aina sai khalame ba pataudi kari kra me amse aigi nuai tam me amse aina sor hondok ba ja hadi hai nushit to aina nato natraga hadi chinjai kam thorok tene na ko aduna hadi saina aina hadi ngasagi kyarak ngasagi minute 30 minute kun torok da inhale exhale da inhale da afaba honjalo exhale da hadi phataba phataba wakhan phataba thoughts adai nungai triba khot me amdo hadi aina sor hondo ikhodingi hadi ko chat khre ko aina wakhan do maina khanbi ba hai tare ko hadi phataba negative thoughts kamaina ngarang so ngakhem ne kana nom ko hadi kamaina release to hongada ge wakhan nungai taba an haibase ko sida nungai ta le aduna aina sida dum explain tore ko hadi dumaina toroga to bi ba hadi negative thoughts negative emotions me amse akoina meditate to matam da hadi sor honjale hondoku matam sida phataba do aina hondokhre ba hadi same hakoi gas da so gas hai tare hadi oxygen carbon dioxide thadokpani na ko oxygen ja phaba gas ne hadi akoina loksale manung da ai gi body gi needs ke da carbon dioxide phataba gas lang thokki ba dumaina wakhan da su ba dumaina tawbi ba yai ba ko si lere ko ani su ba karchina ahum sabu su ko yam kana chamam nari ko hadi thabak se hadi ani gumba hoji khallaga leram gani ba ko thabak ani ngasi se ai si tawsira natra si tawsira kaina ko khwaidagi aina fai natraga aina simadi si na hana phagani haina khanbado hadi phajana ngatang phamaga ko khanda biromi shala ko si tawraga na cam phaba si tawraga na si na cam phataba ko taba animak handle tawba ngamaga di animak tawbi ba shu kaide aduga amana hena hadi aina khanma matamda si sina hena lumdo male si sina hena phado male kaina dumaina khanbiraga di adugi thabak to tawbi ba ko si sina khoigi card ki message leire ko timing aphaba se em ki pung 6 tagi na 8 minute kun phawba ma leire ko adugi matungda among 9 minute 9 dena pung 10 phawong leire adagi ung 12 minute 9 dagi na nungda wairamgi pung 3 minute kun 9 phawom leire aduga 8 minute 9 dagi na ahingi pung 13 ga kumathoi phawba ma leire ko sisina timing aphaba ko khoige to sida leire ko card ki message ke ka me amsa
ꯑꯗꯣ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯣ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯩ ꯍꯧꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯩꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯄꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯁ ꯀꯥꯔꯠ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯇ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯨꯞꯄꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯍꯩꯕ ꯊꯕꯛꯂ ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ ꯊꯕꯛꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨꯗꯤ ꯆꯤꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯜꯂꯝꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯣ ꯄꯣꯠꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯂꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯅ ꯍꯧꯁꯤ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯥꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛꯇꯪ ꯈꯟꯗꯧꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ